नेपाल जलखल दे भारतीय सिक्किम राज्य अञ्चुवापी नेवातेसन नेवा फ्याब वनेकुठी सञ्चालन यागुदु चिकुला विदायात सदुपयोग याना जनवरी 4 शनिबार निसे पूर्वी सिक्किम या सिङताम क्षेत्र लक्षी अङ्क या नीति भाषा कक्षा सञ्चालन यागु ख राङपो ट्राफिक प्रहरिया इन्स्पेक्टर महेन्द्र प्रधान या मु पाँचवी छगु ज्याजो याना भाषा कक्षा सञ्चालन यागु ख अथे उगु ज्याजोले नेपाली सकिपाया नाय उत्तम प्रधान या तक पाकथ बोटी दुगु ख हामीले आज यहाँ भाषा सिक्यो लास्ट इयरको हामी 1 महिना सिक्यौँ सिकेर के आउटकम आउन सकेन आउटकम किन आउन सकेन जो जलाको भयो सबै भयो है म जब बोल्छु म्याडमसँग बोल्छु म्याडमलाई करेक्सन गरिदिनुहुन्छ वाट्सएपमा करेक्सन गरिदिनु करेक्सन एकैचोटि जानेको हुँदैन कतिले मिस्टेक हुन्छ थुगु ज्याजोले नेवा फायालिसलिसे नेवा नसटो सदेकेको विधि व नेवा तजिलजियान प्रशिक्षण बिगु सिक्किम आइपीआर डिपार्टमेन्ट या नेपाल भाषा या समाचार बाचिका मिना प्रधान जानकारी बियादिगु दु अथे वेकला थुगु ज्याजोले खुइम मल्याक मिजा व मिसा प्रशिक्षार्थी दैगु बोटी दैगु व इमित निस प्रधान प्रशिक्षण याइगु थयादिल ज्याजोले गोसा खलया दुजा विनोद प्रधान नेवा भा व तजिलजिया महत्व या बारे कना दिसे थुगु भा आवेगु नु पुस्तया त ललहागु तातुना ज्याजो गोसा गोया चनागु थयादिगु दु सिक्किमे छु दन ह निसे थते चिकुला विदाया इले थते कक्षा सञ्चालन याना वया छंगु सोनिगले चोपी नेवातेसन थगु फ्याम मलहाना चंगु अवस्था नेपाल दे सोया पिने थते फ्याल हागु नीति ज्याजोको सागुगु थैगु चोछा बजु थुकिया त सोया जिस थ मस्तेगुलिसे थगु हे मा भाषा खला मागु नैतिक दबाव तक बोलंगु दु